Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole tun trum chu Myanmar lam han ngai thla ho vele te ang nimin October ni sari tlai lam dar li vel khan kalimia atanga chim lamatlan sipai motor pani inzui chu GTC University bula dinga motor chuang firfiak sipai ta chu chukin kongpui ding le veilama bom phu manzon lain PDF kalai sipai ten bom kam sa chu ti puakin thunei na achil min ol hanga ui chau ho firfiak sipai pali chu a munan boral nga la liaman omnual bok ni a hriat ani boma pu nu hian firfiak sipai ten an thian te ruang le hliam te chu motor chhung an hlang lut zungzunga kalimia lama man mo taka tan let pa in omzenei lawin silayan pong ka vak vakani chumi nu dar nga le achan ve vela sipai motor panga ron inzui chu kalimia chimlama thauan ron kal le a chung sipai motor inzui chu thau chian le taya kong inkar mun remla ya kalai PDF ten lo be le in motor atlan ma saber dar thalang chu an kap dar veka min o hlanga sipai ui chau pariat chu an thile nga la hliam pon omnual bok ni a hriat ani boma bayan ni nu chuan firfiak sipai ho chu thau chian kholama silayan pong ka le chiam bok kalai PDF polin thunei na achil min o hlanga firfiak sipai som pani an da tha ani heti lai hian Myanmar a tuipui vaukam veng sipai pol thar chu sipai long pali mangadin tran an ni thu nei tu mino hlanga chuan October ni rukha na puang Myanmar tuipui kam tluan chuak tuipui chung thlenga business zone man theina area ven him na le dan le thupe ken ko theina la tur National Waterway lok na veng him bok turadin an ni thu sipai ho tu te chuan an tar lang chu ba ka tuipui chan chuana thona tuipui ram ripel te tukdol na chanchin in hril hriat theina International Coast Guard te ne na tho ho na neya diplomacy lama chak zo ka tho theinan ram chung in do boila ya sipai navy te tha ti chakna tura chanpui tu ata na din ani tuipui kam veng tu Coast Guard unit pol din na le military ceremony man na chu October ni rukhan Yangon Thanlwin Township Navy number 3 Sekan le bridge manani a chu ceremony ya chuan long sipai ten lai pui wei somni pakhat zetan ka puaka frigate sipai longten salute pek na program le military air lama helicopter le fighter ten demonstration an nei bokani Myanmar ram hian tuipui kam area square mile noi khat singli sangli zakwa som pani an neya tunma chuan tuipui kam ven himna Coast Guard na chu sipai ten an laveka tuna chuan a hranin Coast Guard unit hi din ani veta ani heti lai hian Chin State Matupi Township a Burma sipai battalion za somli na ten tuial theile bu fai thununin bituka an hral chu awangin kho chhung mi puiten har satna an tok meka he thu hi Matupi tual chhung mi pakhat chu an soyani 140 battalion hian tuial theile bu fai an kuta a omvek thu an soya kho chhunga har satna zuala chena in khata NRC ka tin tuial thei galon nga le bu fai trin khat an hun tiam kar khata voi khat chau an pe chuaka a khopumin tuial thei an har sa ani ti in Matupi tual chung mi pakhat chuan a soi hetia sipai ten an tina chan chu tuial theile ration reng CDF Matupi pol te hne na athlen an hlovang ni a hriat ani a tuial thei an chat lakta ka wangin kho chunga tuial thei doran khar veka tuial thei mamo an om chuan 140 battalion hne na NRC ka tin mi pakhata galon nga kar khata voi khatlak thin ani thu hriat ani bufai leidon po in bufai zor te hne na lei mai the ni lova Burma sipai kai hruaina hnuaya lei angai thina chenna in khatan bufai ipni chau a lei thaya nitin ei chop dapa na thoktan har satna thlen thu Matupi tual chung mi te chuan an soi bufai leidon po in kudam ge ta sipai pani an duty ya NRC kat kengin mani in ge tanin hon chopa a chuang aliam om lova poisa chu kho chung sumdong tu te hne na pe kani artui po pum som thum chau leyan phala tuna phei chuan bufai ip khat chau kan nei to a nei deuh te chuan an lei khol theya nitin thok chop tan chuan sum khol sain kan lei zo lova a zo le a hnuwa lei le na tur om to lo then khat phei chu ei turan nei to lo ti in Matupi tual chung mi pakhat chuan a soi Matupi Township a hian bufai ip khata chiat sing thum sang ria ta lei turan har sat hle a tunma petrol liter khat chiat sang khata ni lain
tuna chuan Burma poisa a cheng sang ni zanga akai chodora le mai tura van thu an soyani heti lai hian administration kengko thatok lo tia chuan lam manga house arrest ada North West Command Headquarters Regional Command Brigadier General Pheo Than chu indop na interrogation hmuna kutlak na pala athi thu achung khat leina naiten DVB an ril North West in kana hmuna Military Council sipai thi an tamawangin North West Command Regional Command Brigadier General Pheo Than chu sipai lamin manin house arrest anda chungin Special Task Force Commander pani Lieutenant General Teja Chole Lieutenant General Than Laite Kuta da in thu Zofiania chuta anin dop na lama kutlak nat palwangin Brigadier General Pheo Than chu athi ti sipai thunai tulam chuan an soi mase DVB lam chuan Military Council thunai tu telama tangin anlafin fia thailo thu an soi Brigadier General Pheo Than hi sageng Kalimia le Chin State lam viltu berani trina mase sageng le Chin State lama sipai thi an tamta ka chuan mo phurna latu ber chuan mana aya Commander of the 6th Special Task Force Lieutenant General Than Lai chu da leilok ni in Regional Command Headquarters Monio a tun nai khan a thleng to ti hriat ani Brigadier General Pheo Than da thian nai tak officer pakhat point tuna kan chan chin hriat anga Brigadier General Pheo Than hi athi ani chuan sipai chung ko a inthak danglam na lian tham taka thleng nge yang Brigadier General Pheo Than ta hnoyami Regional Command Headquarters paliami ten an hria ani chuan an lungoi lo hle dona lo en reng ra uti che hi ka soidu chuani ti in DVB a hril vele bokani heti lai hian US Lower Legislative Myanmar Military Council te action la turin Burma Unified through rigorous Military Accountability Act of 2021 chu October ninga khan an thelut ni a hriatani he dan hi US Lower Legislative Foreign Affairs Committee Chairman Gregory W. Meek, Lower Legislative Foreign Affairs Committee Asia Pacific Subcommittee Member Steve Chabot le MP Benjamin L. Cardin ten an theluta he dana hian sarkar na an pong lak thu sipai nan tha tak te amo phur tu te baka pol rang rang tin zona action lak tur thu te US a lung hlutol ti top sakte US in Myanmar chungchanga thuron petu ruat te lomngai pol tran puile mimang angte chom dol theina turte Rohingya mi te suan na thuwa US Foreign Minister ten an pompui theinan te Myanmar thil thlenga action lak te US in a hrek na tur thu te he dana hian a chuan thu hriat ani